Şinavên Rûçeyan a Radyo Dengê Gelden başkodarên hêjeyî 23 Eylûl 2025 sêşem li Brükselê saetê 11 li Amedê 12 em nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin demdem azadiya rêbera Poye. Li Torontoyê protestoyê dijî Colanê netewên yekbûyî divê ji vê şaştiyê vegere. Piştî ku Serokê Devletê Sûriyê Ahmed El-Şara Colanê ji bo beşdarbûna heştemîn civîna giştiya netewên yekbûyî çû New Yorkê li gelek bajaran çalakên li dijî wî hatin pêkanîn. Yek ji bajarên ku çalakek girsiyê hat pêkanîn Toronto bû. Girsiyê qelebalix ji Kurdan Arab Durzî û Internasyonalîstan pêk dihat li ber Konsolosxaneya Kanadaya Amerîka kombûn daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de wiha hat gotin Colanê kujerek e. Wî jin û zarok kirine armanc fermandaya çeteyên Daişê û El-Nusra. Dibe netewên yekbûyî demil de ji vê şaşiyê vegere. Destê Colanê di kuştin û qirkirina gelê Kurd, Alewî, Xristiyan û Durziyan de heye. Navên de Civaka Kurda Kanadayê û Federasyona Demokratîk a Kurda Kanadayê jî daxuyaniyek da û got divê netewên yekbûyî civaka nav netewî hişyariyên me yên derbarê Colanê û Hetêşê de cidî bigire. Meşê girsiyê bi duruşmeyan bidawî bû. Rojnamavan Seyit Evran li Qamişloyê hate bîranîn. Merasima bîranê pêşengiya Yekîtiya Ragihandina Azadiyê e li Parka Xwendinê ya li Qamişlo hat pêkanîn. Rêveber û endamên yerê yerê jê tevdem pêyêde û saziyên malbatên şehîdan hevrê û şagirtên Şehîd Seyit Evran li merasîmê de amade bûn. Piştî rêzgirtinê broşûrek li ser jiyan ket û xebata Şehîd Seyit Evran û nameyê wî ya dawiya bi navê ber bi rêwîtiya dawiyê ve li beşdaran belav kir. Piştre hevseroka yerê a Evîn İbrahim û şewirmendên yerê a Bünyat Cizîrî axivî gotin heva Seyit Evran kedek mezin da medya azad û mîratiyek bi nirx li pey xwe hişt. Piştre derbarê jiyan û têkoşîna Şehîd Seyit Evran de sînevîzyonek hat pêşandan. Di merasîmê de endama rêveberiya yerê jê Stêrkulo axivî got heva Seyit li ku bu civat û heqet li wir bû. Yek jî hevalê ku hişt ez ji rojnamavaniyê bikim heva Seyit bû. Heva Seyit Evran generalê herî mezinê a Pêmusa ye. Piştre ji fermandarên yê Pêjên Nesrîn Abdullah axivî got ez ji Evran sos didim ku ez ê her tim paralizvanê xebatê wî bim. Piştî axaftinan endamê Koma Botan, Nesrîn Botan û Daniş Botan stranek diyarî bîranîna Şehîd Seyit Evran kirin. Merasim bi duruşmeyan bidawî bû. Li Komelgeha Sibashê Xidira Şengalê gorek komî hat dîtin. Çeteyên Daişê sê tebaxa 2014 piştî êrişî Şengalê kirin bi hezaran welatî qatil kirin. Piraniyê wan jî li gorê komî kirin bin axê. Hefteya borî yek ji van goran li Komelgeha Sibashê Xidir hat dîtin. Komisyoneke tıbba adliya Musulê ji bo gora komî keşif bike çû komelgehê û li ser gorê lêkolîn kir. Piştî lêkolînê endamên komisyonê diyar kirin ku di gorê de hestiyên gelek kesan hene. Lê ji bo vekirina gorên komî pêwîstî bi biryara tıbba adliya Baxdayê heye. Ji ber wê yekê jî komisyonê tenê tespîtên xwe kir û vegeriya Musulê. Di dema keşfa komisyonê de di serî de kesên mirovên wan ji fermanê ve windane gelek niştecihên komelgehê berexwedan deverê. Ji ber ku tıpa adliya Baxdayê xansar tevdîgere û hikûmet jî bêdeng dimîne xelkê herêmê bihêrse. Seyit Ali Çiko yek jî xizmên qurbaniya dibêje 11 salin hestiyên xizmên me dibin axê de ye. Naif Niha Xelîf jî yek ji niştênciyên Komelgeha Sibashê Xidir e. Ji bo dereng hiştina vekirina gorên komî dibêje em bi dilekê şikestî li ser gora komî kombûne. Li Tebqayê 22 gumanbar hatin girtin. Navên de ragihandina hêzên ewlekariya hundirina Bakur û Şatê Sûriyê bi daxuyanekê ragihand ku 22 kesên gumanbar girtine. Di daxuyanê de hat gotin ku saziyên ewlekarî û hêzên hatê roja duşemê li kantona Tebqayê operasyonekê ewlehiyê li dijî gumanbaran darxistiye. Di encamê de 22 kes hatine girtin. Mixtareke cek û çebilxane alevên leşkerî û madeyên hişbirê hatine girtin. Hêzên ewlekariya hundirîn diyar kir ku operasyoneke birêk û pêkhatî li darxistin û arman jî ev e ku îstiqrar û ewlehiya li bajêr xurt bibe û rê li pêş hewldanên têkbirina ewlehiyê weregirtin.
لباجاری که ترکیه تقین کسی جانا خوشی دستا دزگین چپمرین ترکیه را گهان نکول دورا دیم ره یا آنتالی تقین اکرودایه تقین بازار که فروتنا جمله لدورا دم ره پیکاتیه لگور رایدارن هرمی سدما و هین نایزانی شاردار دم ره فهری دوران تکیلدار بویاری و حاقوی یک جانا خوشی دستایه او سی بریندار بونه لسدما تقین هینا ندیاره تیم بجشک او رزگار کرنه دیگل تیم لی پرسینه ین تیبه جبو دسپیکنا لی کلنا جبو دیار کرنا سیده متقینه شاندن جیه بویره لفرانسه پلیس ناویتن سر کومله کردان 4 کس بنچاو کرن لگوری آگاهیان لیکولن آوهای کومله دوام دکه و 4 اندام کومله جل مالاخو هاتنه بنچاو کرن دادا خویانه ناوینده جواکا دموکراتیک آکورد دیره گنونه ده هاتی راگیانو کو سردگیرتان پلیسان ناوینده که جواکه نای فهم کرن و نای قبول کرن ناوینده جواکه بانکر کو در جکرم لزیکنا گل و سازیم کردان بردن و بانک کردستانیان لی دراگنونه جی کرن کو خودیل کومالیان خود در بکون لمرسینه کسی کاتمن چاو کرن ایرو دادن سبه ده پلیس آلن نافچه یعنی شیره یا مرسینه بسر مالا خوندکاری زانگی سیپان آیسل ده گرتن دسر ده گرتن امالی ده لیگرن هات کرن و پشجی آیسل هاته بن چاو کرن سدما بن چاو کرن آیسل سیپان بن چاو کرن سیپان آیسال نهات زانین و بر مدیریت پلیسانیا مرسینه ندیج شهرداری بازار مرسین انقره اپراسیون 13 کساتن بنچاو کرن سردوزگیری کمره انقره در حق شهرداری بازار مزرعه انقره ده لیپرسین آتش بکرن لیپرسین به صدما به لیچون کنسرن دنابرا سال 2021 2024 آنده هاتنر درخواستن و زرار دانه جمعوری هاته وکرن در چارچوب لیپرسین ده اپراسیون هاته کرن و دو اپراسیون ده 13 کساتن بنچاو کرن کمیته اول کورو پاراسنای عراقی ترکیه دمجار آویدن جدیه سروک کمیته اولکاری و پاراسنای عراقی کریم علیوی المحمدیوی بانک لحکومت عراقی و وزارت کارین در وکرکو نونرن پارزگیهم باشور عراقی جددان استاندن لسر آویین به دولت ترک آداگر کره بشتار بکن المحمدی دیار کرکو او دانستاندن نجیتی بون و دیار کرکو مترسیه لسر پارزگیهم باشور عراقی هر دچه زیده دبه المحمدیوی دیار کرکو دوی پارلمنت و جیوینه که تیبه جبونی قاشکرنا و پرسکیره که لدار بخه و تیده وزیرین در و آوی بشتار بکه اف چند ساله دولت ترکیه آواتیج رو فرات باوه که در وی قانونی جسر عراق قد کریه و وی که جبو زخت کرنا لباغده بکارتینه رببر اینیا صدر گود عراق دکیلی انداویین تمن خوده رببر اینیا صدر مقتادت از صدر درباره روش عراقی و البجارتن پارلمانتو عراقی کتی پایین دمجدارا ای سال دبین لدارخستن پیامک بلاف کرد صدر ده پیام خوده بحث روش انهای عراقی که رو گود عراق دکیلی انداویین تمن خوده هایا اف دسلاتدارن گندل دسلاتدار بن و البجارتن جینه به چارسری اوت گوهرتنک چنه به حماس نامه ج ترامپ پریشاندی او دخوازه آگربسته که 6 روزیل غزای کریه آگاهی جالی فوکس نیوز و هاته بلاف کرن فوکس نیوز بیجه که حماس نامه که تیبه ج سروک امریکا دونالد ترامپ رنویساندیه لگور آگاهی که هاتنه پاروکرن حماس داخوازا گارانتی آگربست 6 روزان لغزه کریه لبرانبری ویجی اوی نیوی دلن اسرائیلیین که دست وان دنه سربست برده همان چاپکانی گود که حماس گارانتی خوستیه که ببردوام کرن آگربست ره دانستاندن درباره بردان دیلگرتی اندن ده جی بدومه لگوری همان چاپکانیان نامه نحال جم نابنکارن قطریه و تپاین که و هفته راستی ترامپ وره کرن
Böyle godan jemen uçen yazdı peşkeş girin ana hatırı veden başı.